Ani mung Sampradendra koloi Ani amani mung Anjana koloi Ang Dabo West Bengal BS Play Tongo Ani hobby songkha cooking traveling tai bunu chubanani ani MLA pungkha ang police nga muchong hambai Bahai Bato, boleh yang mana? Sini lihat. Yes. ट्रेलर अभी बाकी है Sonia kalau ibu hum je jaga butuh bot ini dawat ini full body full na itu bau nasi itu bau stage gandara kai malam ini hambai Sonia kalau hello hello sudah sini bono no sini bang boy price do mana Sari ka ham jotono no or 153 rival ma pandao phai manjak phainai jotono no ani khan ni hamjang ma tai chubai jafaro ani bumung kha Victoria koloi ani papa ni bumung Joyento koloi ani amani bumung Monimala koloi amka bo Senpolo class 11 pori tongo ani muchungaro ungkha photography khainani resapnani tai musanani hambai belai hambai boni sini mau ramai bagi takut nang ini sini mau share. Hello. Jotono sari kaham 153 kolai rai balma pandawo je phai manja phenai belena hambai ani bumung Rahul kolai ani babane bumung Pitibiras kolai ani amane bumung Rotna kolai ani para Tujuram babu para ang Khoraksa student metric pass class 11 Astin Hari Pori Tongu Tibraswari Vidya Mundi School Agartala Gandigram ani hobbies football thumung tai dance khenani tai borok kata rok bai mili tongnani tai ani ML life DSP nani hambai hambai mari hur kona boni sini mau ramai bagi now we are waiting for the next contestant. Our next contestant number 4. Now you are watching Koloi Castioso. Tabu buku ni sini mung kana lainai. jotono no sari kaham or phai manjanai ani okra sakarate ani baida la songna hambai jafaro tai ani sei kusu atang abang songno khani hamjang ma jafaro tai jono OKYS office ni
borong gorang president ronglo sung hambai jafaro hai opportunity rimani bagai ani bumung jasmi koloi an baba ni bumung gopal singh koloi an amani bumung vidyapati koloi an kami hokutai sakami o ang women's college BA khai tongo ani emin laibon kha MBA khai business khai naina ni mosungo but not sure te an musung mani kha musana ni berena ni te ritak nani hambai Ritagnani belai ke kana thok chini borong ne bisno Ritagnani hikla ko jona jani ma nan sondeho tongo buri ro bishes kai ri ya keep up Hello. Asal gue apa yang nak beli? Cerita mau naik naik. Gue di sini mau kuasa kemana ya bang? Jodohnya sanjak kaham, tulen wan sara baji thang kolai rival ma panggaw phai manja phai na jodohnya hambai, ani bumung kha naren koloi, ani baba ni bumung kha Buddha Chandra koloi, ani amani bumung kha Bindati koloi, ani para ni bumung kha Bahadur para, angka graduation complete abo BEd khana nai Murshidabad Kolkata wa thang nai tongo. Tai ari musumang kha football thangane, tai ari imam kha hapan ni sebo kaisa khaina nai. Asana hambai. Hambai tak kubno football. Oh jotono hamga go khelana. A very popular footballer of nani musuh bobo. Jini takut. Now our next contestant coming up. Now contestant number 5, you're watching. Following costume show. Naithato costume show. Sing bisi brum naik layu. Kang pila no alo phai manjang phai nai chini kolai khani lukurau no lumumjang phalo. Tai alo phai nai ani ma phani suman. Tai ani sak jalai. Joto no lumumjang phalo. Ani bumong dream likolai. An baba ni bumong Ram Kumar koloi, an ama ni bumong Kausalya koloi, an para tuidu kami campara, ang tabuk pori uitongo Women's ITI College DTPU course na ui, ani aim in life air hostess, ani hobbies traveling hambai. Biri si tong namu sulpon air hostess. Oh takut air hostess hamo hamda ya tong. Naik ke tong. Hello. Okay. Check it out. Jotono sari kaham
An bumong ka Surojit Koloy, ani parang ka Ompinagar Kalajan Para, an amang bumong ka Kobita Koloy, an babang bumong ka Ranjan Koloy. Ang class 11 po ito Ompinagar High Secondary School. Ani muchumang ka teacher, kaya ani hobbies ka dancer and modeling, hambay. Hello, Hambai, teacher. Poilano borom ganang jajas borom ganang raibura borom ganang jirga jotono sarik kaham ani bumung sample kolai ani baba ni bumung Ostokumar kolai ani amani bumung Malika kolai ani angkore tongo class 11 science tui Jawahar Navodaya Vidyalaya school ani musung mongka modeling, singing, tai basketball thangnani ani upcoming future ang MBBS doctor ong namu jungo tai oboni loge loge ang kharoksa modelers tai singer bong namu jungo hambai Bukungno. hor kaham koloi hodani phaiman janai joto raitai okra sakra rono tai joto phaiman janai chini o pandao bormo benai kha kaham tai hamjama jafaro ani bung binoi koloi para hanglai bahadur para amani bumong Bishopati koloi baban bumong rothrai koloi ang tabo pori tongo Agartala Ram Thakur College third semester arts natui history honors tui khai tongo tai ani hobbies rongkha football thunani tai rijabnani berainani tai ani aim lagingkha khoroksa tijarngai somaj seva khainani hambai Bonabu. Puilano jotono hambaya pharo ani saksalai te ani ambawani saksalai rongno ani bumung khai miha koloi ani babani bumung Sukramani koloi ani amani bumung Sonita koloi ani para Arjun para ang mujungmani ingkha mosanani te ani imangkha engineer nani hambai
Bukung nago Hamai Mario engineer. Ladies and gentlemen, we are watching Kawai Champion Show. Puilana kulumka chini borong borong zades no te ba hamai mario chini kolo yo society no chini kolo rival ma pandawa chino omai opportunity remani bagai te ani bumong ka biswa kolai te ani baba ni bumong ka don kolai te ani parang ka jongpunjala tisarang sak para te ani qualification ka graduation complete bachelor of arts te ani hobbies unka mami songani te cricket tungani te cricket nainani te ani emin live unka corruption teacher ngani asung hambai Hari kalam tu na poila na tu na hambai maru oro phir cara baji thamrai balma pandau phaiman jana bagai ani mung khas korobi koloi ani baban mung Ojit koloi ani aman mung bidu bala koloi ang class 12 pore tongo Telamura Vivekananda Higher Secondary School te ani hobby sangha mai misomani ke ani aim in life nga long ani hambai Hamai Mario. Jodoh nono sanja kaham, orang Paiman jang Painai okra cakara te ani sak salerong no, te ani atang abang songo jodoh nono hambai jafaru, te ani okra rong no, ani okra rong no kulmung jafaru, ani bumung Sanjoy koloi, ani baba ni bumung Pramod koloi, ani amani bumung Horanti koloi, ani kami ni bumung Depchoran Beregi para Jompujala, ang tabo Indira Gandhi National Open University wo. Tak lainnya MA kelanya bagai admission nunggu rural development notu ye ani mucung maro angka ani kami na ham kerek kelanya mucunggu tai ang lubung meshamung rokna onek cajago tai ang mubu mesau tai ang bororau no coba nani belaike mucunggu tai ani tinang ni nahar mongka ang koroksa habang ni sebok kelanya mucunggu te ang habang ni seborok mayang kelai bania rok kelai kang namu junggu hambai takung nobo bo sebo namusu.
गाहाम जतननो दिनियाव रायबारमा पान्दाव फाइमानजाक फायनाय बरम गोनां रायबुरां बरम गोनां जितेस बरम गोनां जजत आनि बुमुं बर्षा कलय आनि बाबानि बुमुं अरुण कुमार कलय आनि आमानि बुमुं लक्ष्मी कलय आनि गामि अंखा कलय कासिं तुइसा आं ताव परै दङ बीर बिक्रम मेमोरियल कलेजाव फार्स्ट सेमिस्टार आनि हबि संखा किसा मोसानानि किसा रोजाबनानि ताय मडेलिं अंनानि आनि इमेल लाइभ अंखा कायसा लयार अंनानि ताय आं अरो फाइमानजाक फायै जत लुकुरनो ककसाना मुसुङो गाहाम फोरोंदि ताय सिरि कलय जाफानो ताय कुसुगति सादि हामबाय Boni message kaham kaisa mano nilai belai hambai. Jotono khurumka aina ka chakayarno jotono khurumka te ani shak chalai tongai rno bukhabai hambai mariwo ani bumong kha Lakshmi koloi ani babuni bumong kha Shiling Kumar koloi ani amani bumong kha Shotibala koloi ani hobbies kha रोजाबना मोसाना ताय गान खोनानाय आंनि पारानि बुमुंखा अम्पि मजुमदार पारा ताय आं थिनांनि मुचुमांखा टीचार खुलुमखा Hambai bukumno. Ani saksa lerongno ani bumongka don siri koloi ani parani bumongka darkai koloi para ani babani bumongka Kajol Kumar koloi ani amani bumongka Manjuri koloi ang tamu kelas 11 pori tongo ani school ni bumongka Sujanya Deborma Memorial Higher Secondary School ani tai musungmani kha risabani tai musanani ani tinang ni nahar mungka Khoroksa Nursing Khanyani Hambai Hambai bukumno. Kaham, tay kolai rai balma panda manda phainai ani sa opera sakra rokno khulumo tay ani saksalai tay ani sakserai rengno hamjakma tay khaka hamya kharo ani mung Anuja koloi ani babani bumung Sudev koloi ani para Ambi Bushumani parawo antaklayo graduate complete khayo tay tabu biat khaina nai jongo history masiyoi tay ani thirang ni busungma angka modeling tay traveling hambai
Hambai buku nopo. Kita minggu semua orang. Khuluka jodono chamjaka chini 153 chini koloi rai balma pandao jodono phaima japhaine rono ani khabai jibaite hamjama japharo ani bumong dibani koloi ani baban bumong sombu koloi ani amar bumong lakshmi koloi ang holo ampi holo parani ang class 11 na pare to ang Pinagar High Secondary School ani hobis to kam sadan ni disam na ni rijak na ni ani in mele ka ang pulis na ni hambai joto Hambai buku no boni siribu bai mo mo ando pai kana ro bani on the stage you're watching. Uidano joto no sanjaka ha tai 153 tomo kolai rai balma panda oro che okra chakra phaima jak phainai rono ani khabai khulumai ya pharu tai ani bumung kha bornali koloi ani babani bumung kha robia koloi tai ani amani bumung kha archana koloi ang ani para angkha ompi mojumdar para tai ang porimani angkha tabu ang class 12 pori tongo ani korni wan chungo kha ang kaisa police mana musungo Hambai buku nopo. Naro naik to koloi kosmo. Jotunun sari kahap tini ho finsa rabati thap kolai rai balma pandani o jama ani bumong Shantipriya koloi ani bani mong Somanendra koloi ani amani mong Anjana koloi ang tabo West Bengal BS Lai tongo ani hobby songkha cooking traveling tai bunu chubanani ani MLI songkha ang police nga muchong hambai ani